Ampox virus belai kheno spread tongkha whole world war. Apuni bagino truk borok rongni lama jowi tongbaikha. Hingke norok baksa sawi mankhana baksa ba sawi manya khuna Ampox virus iba monkeypox virus spread ngi tongmani. Hingke faji bajara monai song tini kaham ke sawi manlaiwana Ampox virus tamo iba monkeypox virus tamo. Hingke tamoni bagai spread engka boroni simi spread engka abuna jeng kaham ke sawi manlaina hingke video no fuilanchim pathak jora joyawi naijongdi. Ampox virus iba monkeypox virus kaisa virus obo belai kheno Kiri masingsa virus tabuk whole world wo aste aste pirjagui tongo hingke sawi mankha o Ampox virus tebo COVID-19 ni saifono 7 guna bisi gobang cases honoi. O virus puila South Africa ni simi ingmani puila agio 1958 rogo monkey rog ni sagose omohai rog no nugu honoi sawi mankha hingke phiaba tabuk teisa boro rogni sagose aste aste khai o virus ongo honoi sawi mankha aboni bagino Ampox virus no monkeypox virus bo honjago hingke 1958 o virus bahaike ingkha abono जों kahamke sawi manlayano 1958 agio khoroksa South Africa ni cherai 9 years ni bo belai kheno animal lover bo belai kheno monkey rok bai tongo te kwbangma bo animal rok bai no tongo phiaba a monkey ni sago mohai Ampox virus engkha mane monkeypox virus kaisa bothrai hai engkha hingke bo monkey no sajago ne monkey ro bai tongte no bini sago sologui thangka hingke abo haike no boro rok ni sago solokte o virus sologui thangka hingke barite hingke tabuk belai kheno cases kotor ongui thangka Ampox virus aboni bagino South Africa o tabuk kwbangma boro rok thoi tongo o Ampox virus manjagui o virus South Africa o simia Asia Europe Saudi Arabia te Pakistan logobo kisa misa ongui tongkha honoi sawi mankha hingke aboni bagino World Health Organization ni director Mr. Tedros sakha jotono alert tongna bagai joto country no tihar tongbai di tamoni bagai hingke o virus kwbangma jaga no spread ongui mano aste aste pirjagui thangai mano phiaba tabuk aste no pirjagmani maribo nugui tongkha aboni bagino joto alert tongnani bagai tihar tongdi hinai sakha World Organization ni director Mr. Tedros hingke o virus India rogobo chances tongo tamoni bagai hingke chini India ni borok father haste rogo porinai kwbangma tongo hingke aboni bagino PM Modi ni principal PK Misra ji sakha Delhi ni je international hospital tomani aborokno kaham khe arrange khadi hinai saklai rekha tamoni bagai hingke a jagao kwbangma father haste ni borok rok a jagao phaio aboni bagino arrange khadi hinai je international hospital no saklai rojaka PK Misra ji tebo sakha jodi no tabuk obakhai action naharia hingke pandemic ongui thangnai honoi tabsuk jora 112 deso mane 112 deso expert ongui tongmani nokha honai sawi mankha hingke faidi o virus ni tegi tebo sai manlaino hingke o virus hingke belai kheno Kiri masingsa pura ekdom butui ongui phaio hingke o virus clade 1 honai tongo clade 2 honai bo tongo clade 1 hingke belai kheno barijak pura mokhango je bothrai phaimani abo belai kheno Kiri masingsa ongui phaio hingke te borok thoi bo thango honai sai mano hingke clade 2 o hingke borok ni sago thik no bothrai phaifano tobo asuk mokhang rogo mane sak rogo kwbangma khe phaya asuk bariya honai sawi mano clade 2 clade 1 honai bo tongo o virus hingke o virus bahaike ongui man hingke sawi manmani hingke doctor rok obono kaham khe research khlaijak aboni bagino borok o virus no sawi mankha clade 1 clade 2 tongo honai hingke faidi sawi manlaino borok research khlaimani mote no bahaike o virus puila mane o virus ongna swkang tamo o virus ongna swkang puila bokrok kisa sanai pho aboni phore gopanani muchungnai mane gopana muchungma hairok ongnai honai borok sakha tei gdana rok kisa kitla rok chao tei lumo kusugo saskosto hai abo hai rok ongo honai abo hai engte no lasto ke
अमहाय बथ्राय नंखरि पायनाय माने मांकि पक्स उंगै थांनाय हनै बरक साखा डक्टर हिंखे फायदि ओ भाइरास नि yakni काटिना हिंखे तामो तामो खलायै तंगना हिंखे सावै मानलायनो ओ भाइरास नि yakni काटिना हिंखे जों जेमन कोविड-19 नो मास्क रक थुबै तंमाहाय याक्सि याग्रा थांगा हिंखे मास्क रक थुबना नांनाय हनै सावै मांगा हिंखे फातारंनि मानिरक चायावै तंखे बेलाखेनो जानाय हनैबो सावै मांगा बुइबाय जेफुरु कक सावो आफुर रगो किसा हाकसाल खेरो कक साखेनो बेलाखेनो जानाय हनैबो सावै मांखा हिंखे ओ भाइरास 15 days गथां तंगबो हनै सावै मांखा जेमन कोविड-19 नो गथां कोरोना भाइरास गथां तंगो माहाय अबहायनो ओ भाइरास बो 15 days गथां तंगो हनैबो सावै मानखे कोरोना भाइरास रोगो नरो नुखना खरकसा बाय खरकसा साक नांखांखे बिनसागो भाइरास गफाय थांमानि हिंखे ते कायसा जागा बो आसुगै थांगा बास गारि रगो फनो कासावै हिंखे आ बासोते खरकसा आसुगै रफाके हिंखे आबो सलगै थांमाहाय ए महायनो ओ भाइरास बो महायनो सलगै थाङै मानो हनै साखा डक्टर रिसार्च खलायै हिंखे ओ भाइरास गोबांमा देशनो आस्ते आस्ते एक्सप्रेड तंमानि बागै बेलाखेनो वाना लाजो गोबांमा देशनो ते इंडिया बो बेलाखेनो सालाय जंलायो ससियल मीडिया वाना masingsa हनै ओ भाइरास तामुनि बागै हिंखे सिगाङो कोविड-19 नो माने कोरोना भाइरास मानि बागै कोरोना भाइरास मानि बागै लकडाउन कलक रमानि बागै बेलाखेनो लुकुरक तंगानि कस तंखा ते जानानि नंनानि थांनानि फायनानिबो कस तंखा आबो हायदा लकडाउन तेवाइसा कटल लकडाउन अंगै थांनो ओ भाइरास नि बागै अबंखा कोरोना भाइरास नि साइपनो बेलाखेनो सातकुना तेबो केसेस कटनै सावै मानमानि बागै हिंखे आबोनि बागै ताबो इंडिया सावै जंलायो ससियल मीडिया ओ भाइरास बेलाखेनो किरि masingsa जतो अलर्ट तंबायदि जतो काहामखे तंबायदि तियार तंबायदि हिंखे दफानि गथां टीवी नि फासिंथिबो हायनो हाय नरकनो कयमुं रोजावो तामुनि बागै हिंखे ओ भाइरास बेलाखेनो किरि masingsa वन सुगुनायदि कोविड-19 नि साइफोनसे केसेस तेबो कटर हिंखे बसक जराते किरि masingsa आबुन बागैनो नरो जतनो न आ कयजावो जतनो काहाम करं खिलै तंनानि बागै माने फातारगो थांका हिंखे फातारंनि मानै चायावै तंनानि बागै ते फातारगो थांखे मास्क रनानि बागै आयं फातारनि फाइकेबो नगो हापाके हिंखेबो याकुं याग्र परिष्कार खे सुनानि बागै हिंखे ते नगो न माने रक्सलाम चाखा हिंखे बेलाखेनो जानाय हिंखे बुइबाय कक साका हिंखेबो किसा हाकसाल खे कक साकै बेलाखेनो जानाय हनै हिंखे दफानि गथां नाय तंमान बागै बेले बेले हामबाय नरो जतनो न हिंखे तिनि बागै अपडेट आसुक जरातिनो।